ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakambit Snubley, Hakaporch POBJA. Ka Scooty Nabadania registration number ML05U9617. Kalalay Tynrah ya ka pick up Kabadanyo registration number ML05W5623. Kani ka chingja kalaja ha golf link Padengshno. U Nongniah aja ka pick up ulay atho ba kani ka Scooty lapan hair step ha. Bat Nadien ba ulay ba ka Scooty ka su bet syakalenti bawan ka pick up. Nongniah ulaong ba ula sange no Henry Nongniah Scooty umla te la kamsyo bat ulawan Tynrah bet markmat ya ka pick up. Kam Nadien layo jingtep ba Nongniah jong kani ka Scooty u ban ken roy yaurot u basa ha golf link knishno ula Mynsaw balapan kan ria noi u sha civil hospital Shillong bat cha negrams kat ba Shong Nadien pan u silver no star dingdo u Shong basa ha penthor block 2 ula klat no ha civil hospital Shillong. Mga wan nga nasurok, mga lapit to Scooty stay, itula misbalance. Mga bad break na one direct break, bomb direct. Kaya kanungan ba siyang nesti? Ano armon? Lam Saudi lawan kit ambulance. Bangkit ambulance tentang. Kaya kini kalim don ba Mynsaw? Mangidan Hindu mo. Lelay. Laimut kamat laimut sadin. Armut mangi. Yang itu lelay. Dasong ange laimut ange Sadin samut laimut armut kedi. Armut hadin samut sadin. Kumad bakla ka Scooty. Bakla Scooty. Kalau full speed na kumno na. Mga topet, mga don suat ngahi lajong. Photo one wrong side Scooty. Ini abang ni. Mala bad break tu. Baik tu itu baik mentari.